Naon? Ikeh. Wis tajah lalaki. Karapirnya Din. Bisi eta murag. Oh jeung wadahna. Besok. Kabel. Piceun. Sok. Eta mah hari duruk ah. Malah diduruk penting kaditu atuh. Kaditu tos sadaya. Tuh kaditu tuh. Hei, 6 kaditu. Kayak muncul di itu tuh. Biasa beriuran. Iuran bari iuran. Ngobrol tuh, iuran gitu. Iuran. Iuran naon? Iuran naon? Iuran sampah gitu. Nyarios acengna. Nyarios. Ngere naon? Kita di mana, Din? Banjar. Mayuna ka dia di taros teh tuh, di Banjar. RT sabaraha? 15. Kadi paling itu entos janak sampahna. Bu amah tacan. Taya sampah teh ya. Tacan aya sampahna aya tadi ge nyarios ah. Sok. Iuran gitu. Jangan sampai iuran sampah dah. Saat nyarios acengna sok. Dia mah. Nya sok nyarios acengna. Iuran sampah. Narik iuran sambil narik mupul sampahnya. Iuran sampah. Teruskan tuh itu aya sampahna teu biar mah. Entos. Sampahna entos. Sampahna teu aya. Oh. Karena kemari wah. Sekarang kemari. Kagak dihanjat. Bari nyokot misalnya. Bari nyokot no. Nyarak nu satu. Aduh, leuseuh Pandin. Saha? Terus, kade. Balas, terus. Mobil orang di mana, Den? Itu kene. Tadi handap pun sampahnya, Den. Tadi mayuna tuh. Dia. Tah, kadi tingali payuna. Acukna payuna. Oh. Capek tuh. Tuh. Saum. Menyetoing. Aneh. Sauran tuh. Markuat. Markuat naon? Libur teh iraha libur. Libur sampah. Minggu libur. Tos libur Minggu. 1 hari sebelum Lebaran. Terus kadituna tos Lebaran sabar hari? Tos Lebaran 1 hari. Berarti sadayana libur teh 3 hari. 1 sebelum, 1 sesudah. Itu. Sok. Kan nu beli mah teh ek gorengan tah. Mana saha? Tidak ada nama. Oh, di Asri. Jig atuh kan itu. Jig. Jig kan itu.
Tok cari teken itu tuh. Teken kan mobil itu. Teken. Tanu yuk, ge. Ini ya teken ya. Karapi. Bisa murah di jalan. Jadi kurang naon. Dan jadi